Hello champions, I am Siri Dr. Francis, your mentor and life coach, the CEO of Mega Global Ring. I'm live here in Canada. This August 2026, tubazaniye amakuru ashimishije y'ibijyanye n'akazi muri Canada, work permit Canada, mu mijyi itandukanye, mu ntara zitandukanye, aho basaba indimi naho batazisaba, kubagowe no kubona igifaransa bimyanyira hari dasaba igifaransa, kubagowe no kubona indimi icyongereza bimyanyira hari idasaba izo certificate zindi, mu ntara zitandukanye, mu mijyi itandukanye ya Canada. Imyanya ni mice, wa mbere wa joining Mega Global Ring ubenefit, ube umunyamahirwe muri aba baza gukorera muri Canada. Consultation ni ubura ya ku office yacu muri Africa, yaba Uganda, yaba Tanzania, yaba Kenya, yaba Burundi, yaba mu Rwanda. Joining Mega Global Ring ukore free consultation barebe niba uri qualified kuza gukorera. Nyohereza CV yawe kuri WhatsApp yanyu, teranya 250 88 345 tene niba uri qualified kuri izi programs dufite, ube mwe mu banyamahirwe baza gukorera. Birashoboka ko wazana n'umuryango wawe kukije gukora baguherekeza rwose, birashoboka cyane. Imyanya irahari ariko ni mike. Why Mega Global Ring? Dufite office hano muri Canada aho tukuzana, turahazi, turahakorera, dufite ibyangombwa bya leta, twemewe na leta, tugendera ku mategeko yabo, dufitanye amasezerano n'ibigo muje gukoramo, turakurikirana tukamenya koko wahageze ndetse kuri gukora neza. Why Mega Global Ring? Dufite amabiro mu bihugu aho uzaba joining, mu Rwanda, muri Kenya, Uganda, Tanzania, aho tugirana amasezerano namwe kwa note avuga ko iyo bidakunze usubizwa ayo wishyuye yose. Your own zero risk business na handi wabisanga. Why Mega Global Ring? Turaguherekeza bibaye ngombwa nubwo byishyurira additional cost, ariko ubonye visa yo kujya gukora no kujya kwiga, ariko nta bumenyi ufite muri ibyo bihugu, turaguherekeza. Cyangwa timu yacu iri muri ibyo bihugu ikakwakira uhageze. Ni muri Canada dufite team, ni muri Europe dufite team, ni muri America dufite team. Why Mega Global Ring? Babazaniye discount ya 20% kuri bya biciro muzi. Dufitanye kontra n'ibigo bikeneye abakozi, dufitanye amasezerano n'ibigo bikeneye abanyeshuri, dufitanye amasezerano n'ibigo bifasha gutembera muri iyi mijyi yo muri Canada, no gutembera muri Toronto, no gutembera Vancouver, no gutembera Manitoba, no gutembera Ottawa, no gutembera Montreal, no gutembera Saskatchewan, no gutembera ahantu nyaburanga hano muri Canada. Dufitanye amasezerano n'ibigo bifasha muri tourism. Nawe waba umwe mu bazatembera muri Canada muri uyu mwaka, cyane ko dufite ticket nyinshi zo gutembera muri 2026 mu kwa 12. Bashaka kuza mwatendinga international conferences, tubafitiye imyanya. Duhe CV, tubwire domaine ubamo, tumenye ibyo ushaka kuzamo mu nama, ukora muki, ufite experience mu biki, ufite company yawe, ukorera abandi, tukurebere niba bishoboka. Ubundi nawe uze watendinge conference usubire. Of course uba wongereye ubumenyi bwatuma ujya planning a business yawe. Of course uba wongereye ubumenyi bwatuma uzamurwa muri grade mu kigo ukorera, mu gihugu uherereyemo muri Africa cyangwa muri Asia. Kubashaka kuza muri tourism tubafasha kubaka travel history, tubafasha ku describing ties zerekana ko muzagaruka. Hari bakumye viza bavuga ngo ubushobozi ntibuhagije, hari bakumye viza bavuga ngo byushe gukora nibifatika, hari bakumye viza bakubwira ngo nta mitungo ufite igaragara. Ties nibyo tugufasha gutegura. Nubwo utabishobora uyu mwaka utagashobora guqualify. Dukorana na team ziri certified immigration consultant, dukorana na team ziri qualified immigration lawyers. Hamwe na Mega Global Ring birashoboka ko watembera, hamwe na Mega Global Ring birashoboka ko wasura, hamwe na Mega Global Ring birashoboka ko waza uje gukora. Amakuru ashimishije nimba afite nayo, bashaka kuza muje gukora muri Canada, bashaka kuza muje mufite akazi, mufite work permit, imyanya irahari mu ntara zitandukanye, isaba icyongereza, isaba igifaransa, idasaba ururimi na rumwe, isaba bachelor's degree, isaba secondaire gusa n'ubundi bumenyi, yose irahari. So to joining rero twandikire kuri iyo nimero, turebe inbox, uduhe CV yawe, turebe kuri qualify, tukufashe kubaka resume nziza yatumuza gukora muri iyi myanya itarashira.
mbibutse ko dufite 20% discount izarangira vuba nawe tujoyininge amahirwe atagucika turagukunda cyane bye bye